Ngeke ukuthi le system edlalwa ucoach njengamanje le yokudlalisa uFrost ku-number 3 uSolomon ashaya u2 ubunama left back akho angisho unabo Shinga unayo uCross njengamanje ukukhuluma ngokuthi wena ubuilda isquad ozosebenzisa kwileague yokhompyutha kwileague kanjani uzofuna ukukhompyutha kwileague kodwa ubudlalisa abadlali kuma wrong position why ungafaka u-left back okudeserve kuba ku-number 3 osebenzisa unyawo lesinqele umsebenzisi ngani uShinga angithi siyabuilda lana okay sengiyambona ukuthi uShinga njengoba sekuyi pre-season bese ngoba siyofuna ukubuka abadlali esinabo ukuthi thina badlala kanjani uShinga mangabe eku-left back udlala kanjani umfaka uShinga ku-left back umbona thatha uFrost kumfake ku-position yakhe i-right back yakhe akwazi ukubona ukuthi usweeper kanjani mangabe thu ufaka abadlali aba-right ozobasebenzisa kwi-squad ukhanda i-team eya kwi-competition eyokhompyutha namanye ama-club wonke ama-club afaka abadlali kuma-right position yes uFrost uyakwazi ukudlala u3 kodwa amhlalisa endaweni yakhe lekumele ukuthi adlale kuyona uzokubona ukuthi uSolomon mangabe engenzi kahle uyamkhipha uSolomon umfaka uFrost ku2 mangabe uFrost engenzi kahle uyamkhipha ufaka uMonyane usuyazi ukuthi ama-right back akho nanka owasebenzisayo nakanjalo naka-left usebenzisa abadlali le system edlala ucoach we-Chiefs uNasruddin Nabi i-wrong still i-team ayikabi bikho ezingeni lokuthi izokwazi ukumelana namanye ama-team lamalosi bese nawo last season azo-edeka ngendlela mina engibuka ngakhona ucoach le system azama ukuyisebenzisa because i-team ayisebenzeli ma-build i-team njengoba belena uyokukhanda isquad esizobuya sibe ibhomu size la sizolwa namanye ama-team kodwa lesinaso ngibonile nje ukuthi asikho right and abenzi kahle faka abadlali eindaweni okuyizona zona njengamanje bahambile bayodlala lena bayodlala kodwa ngangitshela ukuthi yini ayibonile i-left back ubani ambone edlala kahle ubani umbone edlala kahle left back ubani ambone kahle edlala i-right back asakayi phambili sisela emove unoMiguel uMili uyadlala unoKwinika uzosebenzisa uKwinika unoMiguel abadlali awufaka ischeme uyashintsha ischeme lesi kodwa kube isystem edlalwayo nakuba mhlawumbe abaphatha abanye abantu bayakwazi ukukhuluma bakithi kusekuhle nje ileague ingakaqali le system edlalayo lo coach i-wrong mtsheleni ucoach wethu ukuthi abadlali abaye kuma position abo mangabe uyi-right back awube right back mayi-left back awube left back and uSolomon uyawubalekela u2 mbone egijima ku7 mina bengitshela ukuthi uyi-winger bengayitshela ukuthi ushaya right back